umiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel le añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó la otra. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». ¿Es palabra de Dios? Salmo responsorial. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias.
que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas las cosas. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas las cosas. Contempladlo y quedaréis valientes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas las cosas. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas las cosas. San Pablo apostoloak Timoteori. Anaia maite, nire odola izuzteko zorian nagoni, nireak laizte egingo du. Burruka ona egin du, ibilaldeak bukatu du, gorde dut sinismena. Orain prestaturik dago niretzat zuzentasunaren koroila. Jaunak, ekaile zuzena, egun hartan emango didana. Ez horrea nire bakarrik. Baita haren etorrera maite duten guztien ere. Zatozkit jauna nire alde duen eta berak indartu duen berri osoa nire bidez zabal zebin eta herri guztien entzun zezaten. Berak atera nuen lehioaren hautik. Jaunak aterako nau berriz ere gaitz guztietatik. Salbatuko nau eta bere zeru erreinura eraman. Berari agintzak izaldiz gizaldi. Amen. Jaunak izana. Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiatan Jesusek Filipoko Zesare aldera etorri zelarik honela galdetu zien bere ikaslei. Gizonaren semea nor dela dio jendeak, eta haiek batzuk Joan bataiatzailea dela, beste batzuk Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat. Jesusek orduan, eta zuek nor naizela diozue. Eta Simon Pedro erantzun zion, zu Mesias zera, jangoiko biziaren semea. Jesusek orduan, zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea. Ez haragik, ez odolek, ez baitizu adierazi hori zuri, zeruan dagoen nere aitak baizik. Eta horrak nik esan, zu harria zera, eta harri horren gainean eraikiko dut nik nere eliza, eta heriotzaren indarrak ez zaizkio nagusituko. Zuri emango dizkizut zeruetako erreinuaren giltzak, eta zu lurrean lotua, zeruetan ere lotua izango da. Eta zu lurrean askatua, zeruetan ere askatua. Jaunak esana. Guretzako, kristauentzako, festak garrantzia handia dauka. Ikusten dugu, Jesus, bere apostoluekin eta bere garaiko jendearekin nola bizitu zen eta ohartzen gera, Jesusek halako alaitasun giro bat sorrarazten zuela bere inguruan. Jakina evangeliotan ezinezkoa da, Jesusek egindako eta esandako eta detaile guztiak agertzea. Gainekoan, izugarri luzeak izango lirateke, baina hala ere sumatu dezakegu irakurtzen dugularik Jesusek bere adiskideekin afariak egiten zituela. Badago bat, hain zuzen ere, importanteena azken afariak, baino horrek egirazten dugu tarteka ospakizunak eta afariak eta egiten zituztela. Ikusten dugu, Jesus bere garaiko festetara ere joaten zela, esate baterako, bodetan ez
ezkontzetan, eztaietan parte hartzen zuen. Badago bat oso ezaguna, Ganango eztaietan, Jesusek bere lehenengo miraria egin zuelako, ura ardo bilakatuz. Baina horrek ulertzea ematen digu Jesusek ohitura zuela. Modu hortan, bertako bere lagunekin, ingurukoekin, aireekin, nolabait ere ospakizunak egitea, festa egitea. Horregatik, kristautasunean, ohartzen gea, Jesusen erakutsietan ere, alaitasunaren eta pozaren garrantzia aurki dezakegula. Egia da, Jesusek ere, hitz eta erakutsi serioak badituela, hori mesede egiten digutenak, eta baita ere egia da, zoriontasuna ez dela bakarra. Festetan, edo parlaren bidez, edo adierazten beste modu askotara ere adierazi daitekela. Baina, baita ere egia da, gure ikuspuntu honetatik, festa, alaitasuna, goza, gauza, sanoak eta onak ditugula. Gainera guretzako, gure herrietan, beti, gehien gehienetan behintzat, bertako festak zainariaren inguruan ospatzen dira. Gure kasun, hemen betelun San Pedroren inguruan. Lehengo beteluarek San Pedro aukeratu zutelako, hemengo zaindari bezala. Berari eskatuz, bere laguntza, bere bitartekaritza, eta mundu hontan gauden egoera hontan ere, berari eskatzen diogu bereziki, berriz ere, zaindu dezala betelu, zaindu ditzala beteluarrak, gorputz eta animako gaitz guztietatik. En este día de hoy, 29 de junio, la Iglesia celebra a San Pedro y a San Pablo también. Voy a hablar sobre San Pedro porque estamos en Betelú y es el patrón de aquí, pero sin olvidar que la Iglesia celebra a los dos grandes apóstoles que fueron los dos martirizados en la primera persecución, vamos a decir, sistemática que hubo, que fue la persecución bajo el emperador Nerón. Y en esa persecución a San Pablo le cortaron el cuello y a San Pedro le crucificaron cabeza abajo. Ahora están los dos en Roma, precisamente donde fueron martirizados los dos, enterrados, cada uno en una basílica. San Pedro en la basílica de San Pietro in Vaticano y San Pablo está en la de Fuori de Mura, de fuera de los muros de Roma, en la basílica de San Paolo. Y los dos santos, digamos, tienen una importancia grandísima en el comienzo del cristianismo. A San Pedro, sobre todo, lo vemos en el Evangelio. Era pescador, hermano de Andrés, por medio de él conoce a Jesús y empieza a seguirle. Jesús le dice, deja de ser pescador de peces, yo te haré pescador de hombres. Y San Pedro le sigue. Vemos a San Pedro que era cascadorra, vemos muchas veces que no le hacía caso a Jesús o se enfadaba, pero también vemos que San Pedro tenía un corazón enorme y que le quería con todo su corazón a Jesús y le quería seguir. Vemos a San Pedro también, era un poco, vamos a decir, muy como rápido diciendo, por ejemplo, en la última cena, aunque los demás te abandonen, yo daré la vida por ti. Y Jesús le dice, con todo cariño, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Luego se acordó y también se arrepintió profundamente. Y Jesús le cambia el nombre. Él se llamaba Simón. Y Jesús le pone Kefas, que significa piedra, roca. Y digamos, latinizado es Petrus, Pedro. Y por eso lo que quiere Jesús hacernos entender es como que es la roca, la piedra sobre la que ha querido construir su iglesia. No porque fuese mejor que los otros, no porque valiese más, no porque fuese perfecto, sino porque Jesús lo quiso. E incluso con como todos tenemos, con sus debilidades humanas, con sus faltas, pero quiso que esa fuese la roca sobre la que edificase su iglesia. Por eso para nosotros, católicos, tiene una importancia grandísima el ministerio de Pedro. Cuando vemos una estatua, normalmente hay dos, vamos a decir, signos que nos hacen distinguir quién es San Pedro. Además, vamos a decir de la barba y tal, pero digamos que hay 2 signos propios que nos hacen decir, este es San Pedro. Las llaves, como hemos escuchado en este Evangelio, porque le dio el poder de las llaves,
lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y la tiara pontificia, ese sombrero que tiene encima, que es de papa, que nos recuerda que fue el primer papa. Actualmente tenemos al Papa Francisco, a quien todos tenemos que ver como el sucesor de Pedro, como el Pedro actual, a quien tenemos que escuchar, a quien tenemos que seguir, a quien tenemos que querer. Pedro nos enseña, sobre todo, que nosotros tenemos que tratar de seguir a Jesús. Él, aunque ahí se asustó, luego le pidió perdón, le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y al final, él fue primero a Antioquía y después a Roma. Aurreneko urte haietako persekuzioetan Pedro bere bizia zuen. Eskatzen diogu bada Pedrori, San Pedrori, zaindu gaitzala, gure fedean, osasunean, maitasunean, elkartasunean, eta batez ere, erantzuz bezaigula, bera izan duzen bezala, Jesusen jarraitzaile zintzoak izaten.
Zure apostoluen otoitza izan bezala dago jauna ekarri dizugun emaitzak. Eta egin gaitzala zure gogoko sakrifizio hau eskaintzerakoan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Pedro eta Pablo zure apostolu santuek pozez betetzen gaituzten, zuk ala nahirik, Pedro fedearen lehenengo aitorlea izan zen, eta Pablo fede beraren akiltzailea. Bata Israelgo ondarrak bilduz, hasierako elizaren eraikintzailea izan zen, bestea, gentilei sinismenerako deia egin zien maisua eta irakaslea. Biek nor bere bidetik, Kristoren familia bakarra dituzten, eta orain biek oste berean bat eginik gure gorespenak hartzen dituzten. Horregatik, santu eta ingedu guztiekin batean, goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kalizatatak, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere egarri.
Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldu dago zen Elizan. Erabaztu baitasko zora, Frantsesko gure itxasantorekin, Frantsesko gure zerarekin, eta bizizan guztiak batean. Erarrean, izan gogoan jauna, izteko itxarokarean, Manuel gure zoritia, Manuel Ibarren eta bere emaztea Pili Estanga, Guadalupe Oikotxea, Jose Mari Estangeli, eta gure ikako guztiak. Arretzatzu zebe aurpegaren argipak. Errokizak ezkuaren guzti horretiko bizia egiz ez ezagun. Oentoren Ana Maria Betxinago Atzorekin, Arentzena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Pedro Lereto Zintenerekin, Loiolako Ignacio Santuarekin, eta gizarte guztietan zure sentitzen santuekin. Haiekin batean berzaitagun, Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure aita jagoiko algozten hori, Espiritu Santuarekin batean, osbeta aitza guztia, izatetan izaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emai duzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zainko dela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostoluei bakea guzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Hangoikoaren bidotxa, zuk entzen dezuko bibliotekazioa, erruki jauna. Hangoikoaren bidotxa, zuk entzen dezuko bibliotekazioa. Hona hemen Hangoikoaren bidotxa munduko bekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren gaina dituak.
egin dezagun otoi. Sakramentu ben bidez indar berritu gaituzun hori, jauna, emai duzu beneko kristauen antzera bizitzea elizan, ogia zatitzean eta apostoluen irakaskunetan zintzo iraunez, bihotz bat eta harima bat izan gaitezen, zure maitasunak sendoturik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta San Pedro egun ederra, pasadezazuela guztiok, jauna zuekin, Erika zaintzatela jainko guztiadunak aintak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.